Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, apay nga inlukat mo amin atawa kas kadarwangan. Bakit? Wen na, inlokat ko amin tapno maangot ka amin nga karubati lutok nga sidaan. Fried chicken ko naman. Anya? Apa iso dala ang ti makabual nga gumatang itinaymas nga sidaan. Na, apay, imbaga daayakin ka tikasta. Haan, nga basta kayat ko nga amin nga lutok kat maangot da. Tapno handa nga panunutan nga pimpiman tamat nga han nga makasida itinaymas. Anya? Tiyan mo siguro ni Kumari Minda, kat saan mi anang saritaan da nga agasaway dirabe ay. Anya da ita, Sandra. May papan iti si daenda anana. Tunggal agluto kano iti naimas a si daenda. Masapol nga ilukat na amin ari daw kas kadatawa da. Iti kasta, maangot ti kaaruba. Ay unay matan ni Minda. Somrumanan titililing na. Apay, masapol ay akas jeti aramidan na tunggal agluto. Ay naamu yung matan ti ugali ni Minda nana. Naparamag. Iso nga oray basit labanag, iparamag na. Ay, dayta ti dior aramidan. Saan anasaya ti kasta nga aramaid? Saan mo, tatang? Nilaang mariminda ti mga aramid iti kasjay. Unayin dayja ka arubayaw. Nagalas ti ugali na dayja minda sipod pay ay nawaw. Wen nga rod, tatang, numaminsan, masapol nga ipukaw na anaimas ka no ti sidaenda. Kasken kuha na ti tao nakababain. Kapo iti kasjay nga aramid na. Na, sa di no ti pangipanam kadagiti linabaam akawusta? Inakman isampay di batog ti balay da Sandra. Anya? Apay nga ijay pala kit nagwayaan dito sampayan tayo. Kayat ko nga ron ijatap no makita dati kabarbaro nga kawas nga isampay ko. Ay na, anyan ti mapaspasamakin kami da. Ay unay kan. Ultimo kawas mo akabarbaro, masapol nga para magmaw. Katuan na! Tapno panunutan ni Sandra nga saan nga lalakaan dagiti kawas ko. Ay, Minda, pangasiman. Ingkaman akasan dagiti insalapay mo idibatog da Sandra. Nakababain. Anya ko mati kababain ijay. Nagsalapayak lang mat. Ay naapo, Jack, amon no anya ti karga ti utak mo. Imbag kumamot no dagiti kawas mo lang ti insalapay mo ijay. Ang saan mait? Agraman underwear mo. Ay na, impan ko amin atap no makita ni Sandra nga kabarbaro dagiti underwear ko. Ada pa itibak ko naman. Anya? Amo, kumapal dayjay. Iso nga tunggal masabat ko kat nakadumog. Hanak to pa nga kasarsari taga po iti apal na. Nay, apay anak ko. Naglaba kayo ka di kinitatang mo? Apay nagadumot ng tinakasalapay dito'y sampayan tayo. Saan na lang? Saan tayo ako kwa dagita? Anya? Kuko ni Antiminda. Insalapay na itay. Nagwayaan ijay sampayan da. Ngam dito'y pailaan nagsalapay. Awan mo't nakasampay ijay batog da. Japan mo nga na lang. Ay, una yan ni Minda. Madlaw nga min apasig akabarbaro dagiti kawas nga inlabana. Iso siguro nga imay na insalapay dito'y batog. Ti ko na siguro kat umapa na. Ha? Alabay amo na nako. Sana bale, awan mo't salapay tayo.
Anya, kasta ti inaramid ni Minda, Sandra. Wala na. Mas daawak nga raw, tawan mo't nakasalapay ijay batog na. Tapno umay kumaag salapay ijay batog may. Ay, naparamag at talaga ni Minda. Anya nga taya ti maganab na nga agaramid iti kasjay. Uray anya pa'y ti aramidan day di amin danana. Uray ka sa anak nga umapal kadagiti usar na. Ay katwan mangnam na malaang kinila kay na. Dakal mo't dagiti anak da. Ngam di na mo't kaya ti agtrabaho. Kumparakan ka anatalgad ti trabaho. Wana na, saan kumatkit di ngay palpalangwad. Ngam basit lang mo't abanag para kanyak dagiti pakpakita na. Nakadkadlaw launay ngamin asyak ti paspasikatan na. Ay, jakla kayat atutupan. Ngamin, amu tayo mutin ti ugali na. Nay, kaliskis mo't ti bangus ting kargam iti basit a planggana. Apay, pangipanam. Inak man isa buwag ije parangan da Sandra. Anya? Ay, dadal sa amutan ti ulam sika. Anyan day tangar aramidin? Apay, da kasaya matararamidok. Di kayat ko lang kat panunutan da nga saan tayo nga ase-ase nga tao. Masapul ayang aramidin ti kasta. Ay naminda pa nga asim man tay sardeng mo day ta. Nakababain kada Sandra. Nang runa iti asawa na. No, dati rumbang nga agbayan kat isudahan nga siya. Ha? Muntatang, kasta ka na yun ter aramidan ni Minda. Tunggal aglaba. Ijay batog may timapan na pagsalapayan. Hey, kaslasan nga agpampanunot da dya ka arubam. Ay, no siyak lang ang mga no tinutupakaon. Ang mga no pinagsasawak pa ikidin. Wen ko mga rod tatang, ng pampanunutak ngamin, ang mga no agapa kami no tutupak. Iso baybay aklatan. Sa bagay Baybay aklatan tatang. Addan tugon daway ang maamiris na asaan anasaya at dagitar aramidan na. No, mapanunot na dayta. Itikas jay nga ugali na panagkunak. Sana na ito lang na anti kinaparamag na. Nay, si kamat gayam ti masabat ko, Minda. Ne, nanatina. Kasladot-dot mat ti manok, dahi ta nakasupot nga imot mo. Ay, wana na. Siguro, ipan mo manan ijay arubayan da Sandraan niya. Ha? Ay nabalasang ko, agbalbaliw ka kuman. Saan anasaya at day tangar aramidem. Apay, iti panagkunam pakaidayawam dayta. Uray basit abanag, masapol nga iparamag mo. Anya nga iti maganab mo nga agar-aramid iti kasta. Tapno ibagada nga, ay naimbag pa'y daminda, takanayon anaimas ti sidaenda, kasta ka day. Ay unay kan ayabalasang ko. Kas kalag pampanunot apaltat. Ay nawaw. Ha? Ita, makapungtot ka, iti kastaan na ibaga ni nanatinakan ka, katpudno may. Ha? May sakamat nga! Amirism ka di ana imbag. Saan ana sayater aramidem? Nga amin matan kat masapul nga iparamag mo. Noan niya ti kawas mo, kas kadakan ka na. Kat namin ano matan nga imbaga kanyam! Nak- Nga raramidak te kastoy! Tapno handa nga ibaga nga asi-asi te tao? Ha? Ay, apay kasta talagang ti panunod mo, Minda. Ado ti wagas ang mabalin mo nga aramidain. Tapno maipakitam iti tattao asaan ka nakakaasay. Saan akasta? Awan to, pa'y bukod mo akwarta. Dahita ka agparparam magtar aramida mo. Ha? Manunutam. Ni Sandra apaspasikatam. Kat adda natalged at trabaho na. Kumparakin ka. Anya! Adeta, naipuruwak kung dagiti nagtulangan me.
Sigurado nga makita danton. Makita da Sandra nga ag-asawa. Tulang tilitsyon ko na ma. Minda, Ha? mayat mare. Congrats ha. Wow, naimbag pa'y kada kayo kumare. Lechon gayam ti sindayo itay anya. Ha? Anya ngay manan ti sidaan nyo inton rabi nga umay munto manan ibel lang ti pagtulangan nyo dito arubayan me. Ibagamon maray, tapno may advance kumiten ti panangdayaw ko iti sidaan nyo. Iti kas na, oray saan mon nga umay ipurwak dito arubayan mi tinagtulangan nyo. Aniya? Ala, ibagamon. Eh, Iti kasta, saan ka nga agsubli-subli nga umay mangibeleng iti pagtulangan nyo dito arubayan mi. anya? Naikat kay ti trabaho, Leo? Wen. Agkisay da iti trabador. Kat may sak anay kat. Anya? Mga sapulak to iti panggada ka sa bali. Katrumbang lang ha? Kasanutan nga, no bilang lang. Hey! Salbak kay titi kasto yung awang pati si Dan nga. Ah! Apay makapungtot ka ngay. Gading ka mang sapul iti panggadam. Anya? Numang namnama ka lang iti yawat ko. Awa na! Talagang agbisin tayo ah. Anusan nun niya tada? Siguro. Iso kas taon iti pungtot mo. Gapo taawanan ti sida manaimas nga iparamag mo kadagiti ka aruba man niya. Anya? Dahil tanti bagbagak. Saan na ka na yun nga da igatang mo itinaimas asidain? Anya ita, agparikot ka ah. Dahil takit maganap mo aparamag. Nakapudpudot ti panawan. Ang mapay nga inseram mo ti taw-tawa kas kadari daw. Ah, Agluto akit ipiskaw. Tuyo. anya. Agluto ka lang. Iseram pa'y tiri daw kang tawa. Ay! Maawata ka unti kayat mo asawan minda, ha? Iso nga iseram amin ti tawa. Kain ruangan, tamabain ka maangot dagiti ka aruba tayo. At tuyo itan, ti sidsida man niya. Sumardang ka man matita nga. Ah! Hala nga kasarsarita. No mo nga napudot ti ulo. Aha. Napudot ti ulom, ah. Gapot tadi kan makasida iti naimas. Awanan ti may paramagmaw. Kasta ka day. Ay kat nasaya at ngarod Nakaamiris siguro asaan nasaya at dagiti aramiden na. Saan na? Iso nga insardeng nanti umay na panagibulbul lang ititultulang dito arubayan mi. Gapotaawan ka nun ti trabaho nila kay na. Anya, wala na. Iso akanayon mi amangeg nga adalaang di tauneg ti balay na. Ay, husto laeng. Bareng iso ti pagnakman na. Bareng nana. Nagbanglumot tanti maang angot ko amalutluto asidahin. Ha? Siguro ijayanda Sandra. Kasla ginataan mo't aking crab. Kasla kumamot ti sidahin ay na. Nagbanglo si ka. No kayat mo alama minan nga kawas mo ta ang kay Jayan. Agnat kay Jabalay dan. Ne, apay nga kasta ti saom. Ibagbagak lang mo't anabang lutulutlutuan da. Oh, king crab ko naman. Naimas da dya sidahin, bakit? Anya? Ay, salbag kakit di nga asawa. Yang kay Jayan tiking kraban. Apay nga ta. Tunggal umayak dito'y balayaw at damang angot ko nga agat tuyaw. Idi na minsan nga'y mayak at damanan. Idi kalman sa ita agat tuyo latta. Ay nanana, amangan no adda makangag kada kayo. Narigatan. Di tayan damin dati pagtataudan day nga angot, nana. Uray nga rudda kami kat kanayon mi ama angot. Kayat mo asawan, kanayon atoyaw ti sida enda. Wala na,
Ngamin, isumat ka na yun timang mangagmi apag-apaan da nga agasawa. Anya, no ini, tunggal agluto iti naimas asidaan da, ilukat na amin atawa kan ridaw da. Ngam ita, uray dala agsara nagluto da. Anya, kan amuyo nana. Idi, numalpas nga aglaba, dito'y pa'y batog mi ti umay na pagsalapayan. Ngam ita sa anan. Gaputa pa si gan adaan dagiti paspasikat na kanyak abadbado na. Ay tilang bako na. Nakaamiris siguron. Iso ang mabainan nga agparama. Pangasim man, Minda. Ilukat mo man tiri daw kung tawa. Ay, diyak makaangisan nga po itinaksit ato yung lutom. Noang ka nga makaangas, di rumwar ka. Apay ngamin ay akasta ka. Gapo ka dita, di mo kaya't amaangot ti ka aruba at tuyo akanayon ti lutlutom asid sidain tayo. Ha? Mabain ka? Gapo ka nagiti aramid mo asaan anasayaat? Kasta? Uray isiram day tatawa. Maangot dalat ta. Gapo ta damot abot apagroran ti asok. Kas kalasaan nga agpampanunot. Aday ta. Di ato'y langan underwear ko ti saan ko pa nga na isalapay. Isalapay ko man langan ito'y nalingad. Tapnohan nga makita dagiti lumabas nga tatao. Oh, kumare. Apay nga'y aditamat kan nalingad ti pagsalapayam. Mamagaan nga rod dita. Ay, Sandra. Nawayamot ijay sangwanan mi. Awan nakasalapay. Sigud mat nga ijay ti pagsalsalapayam. Saan ka de? Kwa. Ay, Anya akwa mare. Gapo ka din, tadaan dagiti sigud nga umay mo isalsalapay ijay batog me. kuwa ko mare. Amok asyak ti kanayon mo apaspasikatan kadagiti kabarbaro nga usar mo. Agasam, uray nawaya dito'y batog yo, umay kapaylaang agsalapay ijay batog me. Anya nga iti kayat mo asawan di tamare. Kumare. Pakawanan na ko maa. Iti kas di nga nararamid ko. Gapo iti kinaparamag ko kat kaslaak nga nakakaasitantan. Sorry, kumare. Ay namare, awan day jayon. Tinapatag, nakaamiris kan. Katsapay la ko ma, tasaan mo nga ululitan dagiti madi nga inararamid mo. Surusuruan tay kumati agulimak. Gapo ta saan nga amin abanag, kat nasken nga iparamag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.